Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, Hallelujah. Glory, hallelujah. Mana ia upor pese. Pamai upor pese wa maua lo wa vanoa, wa maua lo wa vanoa tatu te ulu fale ai ilona mamalu. Amen.
Le mea sa le mawhai ona o ia se tasina o le whaitaulanga sili i le tausanga. E alua i ave le taulanga i te tonu le mea ta o le mea pa ia po le holy of holy. Ai ina o maliu Yesu Keriso ma vailua ina le ia lea sa pupunia i le iloa tu ai le alua ale whaitaulanga sili. E whai le taulanga. O mau ai lo tatou avanoa. A o le avanoa lea. O mafua na tatou maua ono le toto Yesu Keriso. Ono le ie lea sa whaongai tas le sprinkle pe whapena ona whai le taulanga. Ona ifo lea o le toto le manu lea e ona sausau ai lea. Ai tasi le tausanga e alu ai, tasi le tausanga e alu ai leo se taulanga. I to tonu o le meta o le pa ia. Ai a wha le tonu fo i leo se taulanga. Amen. E wha le tonu ai leo se taulanga i to tonu o le meta o le pa ia o le mea ngai tau ona pa ia leo se taulanga i le keimi e alu ai e ave le taulanga i le mea pa ia o pa ia. Mea ngai wha meita le pa ia e le sa watu lava se tasi e se ila po se pona i le malo po le nuu po le afio anga o le atua. Amen. E te tau ona pa ia leo se taulanga sili, le tangata nati momolia le taulanga. Mea ngā whamaila a alu le whai taulanga, e no noa le maa noa i la lona vai. Ma le longo e whapena, e sa asa vale la le whai taulanga i te tonu e ave le taulanga. E wha longo atu le mo nu o lai wha atali atu i whafo. O lai tangi mai le longo, o na wha apea le, o yo lai okay ia ale to ina. Ai a whaalongo atu a le koe kankangi mai le longo le ngoa i le vai o le whaitaulanga siri. I ona whaangale o le maa noa le na, e toso mai ei whafu. Nongo winga, ua umale so i fua po ua umale ola o le whaitaulanga siri, ona ea o lai iai se wha le tonu i le tingata lea. Amen. A ua le toi mawhai la o nga koe ua le toi whaatalia la i le tausanga. Wale koe kaku le koe ola e ave se whai taulanga siri taulanga e mamoli i luma o le atua. Ai ua ava noa oe, ua ava noa au, tātou te ulu fale i le mea tau o le pa ia o le atua. Ina ua sausauina pa ua staina i tātou i le toto Yesu Keriso. Le matanga o fia ina o le nei pese le ana taina ma tātou whaalongolongo i ai. So you are free to enter the Holy of Holy. Ua e awa noa, ua o awa noa, tātou te o i le mea olo i eile pa ia o pa ia, ai ta tau fo'i o na tai, a le taina i tātou te le mawhai o na tātou o i le mea e tau o pa ia. Tahaina i tātou le toto i Yesu Keriso, le ana whaatau tau hina le tātou, whaata whina lona tutu whamai o teimina i lunga le tātou, o le teimi fo'i le nāna vailua ina, ele ia pupuni lea, sa whapena ono whamai na vailua ina mai lunga, se ia o le pito i lalo. Amen. O le ia lea i le mawhai estangata o na sa ina whamai e mafia fia, pe o le mafia fia, o le ia lea whaatu sa ina tai pe o le mafia fia, o le tuspa ia lo na mafia fia, o le ia lea, e mafa fo i la, e whainga tae tangata o na sasai. Ai ina ua maliu Yesu ma whaatau nuuina le fina ngalo o le atua ilo na alo e te tau o na maliu. Whamai o inana sai lua ina mai ai mai lunga i lalo ili sai ina mai lalo i lunga ai whamai na maa sai mai pito i lunga te i o le pito i lalo. Amen. Ua whaatanga ai tātou e tātou atua tātou te ulu atu luna pa. Ia vi ia le atua le matanga o fia na nei pese whamai ua e o awa noa ua e awa noa tātou te ulu atu le pa ia. Aure me sili ana tā ua whamai ua whaanga oi ua whaanga e avatu ai se vi inga i le atua ma tātou wo atu ai le me pa ia o pa ia. Ia vi ia le atua ia. Whataro whatu sa whamana malo Yesu Keriso tātou li ma tātou whaola. Nei a fiafi. Whaopoponga nei po le amataina ni o tātou pokalami o Yesu whaamalo longa i muli atu mo oi le asongfu e tau le asfraili. Amen. I le tulai ono, i le tulai fitu. Tutonu o le tulai lea. I oro whapenana tau mawhai atu ai tātou pokalame le ta ua o le Yesu le whaamalolonga lawa o auna tata mai
o lo whaasoina mo oe ala atu i le ala ata o le klopo a ngai atu i le ola whatu noa i le ala ata le klopo Kingdom TV. Ta rofa lau sunga le whaatonu Mike Bretta, mai whatua mai no fo ialu le ngata fo ilea ia o ila to umolo fa penana whaasoa i lunga le klopo Kingdom TV. Vi ia le tua maro fa il faiva o tatou iai fo ili neiva yaso ilo na amatalia fi au mga luenga anga leile tua ne yaso fa aftai tele ile tua ona o fa pena fo tatou va ai wa ngoto atu fo ile lai sa mone ia au papu pe au amata fo i ona mauai ave pongsa ia ma fa umaina le ne yaso ile anga le leia lofa tutu di lo tatou tua fa talofa si o matou tama fa ama tama ya pasta fi walesi ile ngata fo ile si o matou tina ya hana fi walesi o lo fa pena on taktapo ia faiva ile aso mane aso Iso matu tina fo uro fa pena na fea ngai ia mga luenga le au tawino na i whanau i le uta e au ia ma taimi uro fa pena na whaatulanga ina ai ana senga ia vi ele tolu soifu ofu ina so olo so matu tina o le fale tina hana se via fiua lesi ia le ngata fo i leo i lato uma uro fa pena ona le matu i le ekalisia le olo fo olo futunua mai persepa se o pa ia tiperia ia fatalo fatu o falo fatu ile ne ia fiafi pe afai o maua mai le nei po kalame o Yesu o fama longa ia fatalo fo i tamata tai sunga ia past bishop Elia Tavai i o lo fa mata fo i o lo fa penana ia la to i sauninga o le aso sai i tutuila ona o samonei o lo fa penana ia le aso fua ia alta tono le to tau amata foi ala tau sauninga fiafi o le asasa i le motu o salaia. Ia le nei a fiafi ai le amataina tatou po kalame i o le a taitaina i tatou si talo angang pa ia fio mai fa mamalama fa i loa wa fio pa ia se vaenga foi o le a tatalanuaina i le a fiafi nei i tatala i oelo matou tua ai mata se i fa alongolongo i alo ainga e ngata foi leo i la tau o fa penana whaalongolongo ma whaongaina le nei ala ata i whamanuia atu oe le atua pa i mai angang pa ia o te mo mia lava oe. Awa lava nei awa lava ta maa ona mātou whaia i se masani pe mātou whaia fo i se iloa ai a mātou iloa mai le anganga o lawa fionga ia e tala ina awa fionga pa ia ma ngota fo i o mātou loto ina ia mwhaia ona tupu maola launga ruenga po o lo malo le laulangi nei ia vi ia lava Yesu fa mangalo matu semo matu lang i lo toto amene ia te fatalo fatu se tasi o pale mai lungo tato upenga te fa ilangi ia vi ia le atua ia fa pena ona toi fatalo fatu ole fa pena na fa o wina pe tato mai lava yaso lo tato tano pe lo to fa ule le chapter 9 o le luka o le mata upo e iwa o le luka ia le toi titi a uma amen mta to se a tu le le si chapter o le luka se full isi aso le niva yaso amen o le yaso le na sa pena ona mata ai penta ile as for railing out toi kako ko yanga ia tu ai ngai melaiti ona pe afai tiri i mau mai le vaenga le ia ona tatou o le tatou mta upo patino le nei yaso amen o le vai yaso le olo tala no ai le mta i fai upo lima fitu ma lima suma valu fa pe ina wa watu le wanga ia tu Yesu le wanga i Jerusalem ona ele mana o e olo e fatau nu le pokalame le tu o le anga ia toi ma bakuloa ma fa masino ina ia ma ave lumo o toi ina ia ma ma abatu ia e fa pena ona fa sa toroina ma fa masino ina ma fa sa toroina ia ma liu ma tanumia ia ma toi tu mai ma fa tau nu proclame le ale tu i lo nalo Yesu Kristo pa mela le anga ia tu anga iso le ma ai fe la ku ka le si he tasi o tangata fa ma Yesu o te fia mulu ale me ke alu ia amen ia fa pe Yesu le so ole ile uso le ia le ia e ilo le ia o le kangaka mulu mai ia fa mai lo po Yesu e fai luo a lope e fai o fanga man ala tadi o tangata i leise me ta oto ai pe moe ai amen
o ka mangingo a Yesu Kristo tangata te mulmuli po tangata e fia o folo na ola mo Yesu Kristo ele iso nga malpu ele malpu po ia pe ele yaise me ma oti patino mo ia amen e fa mai e fai o fanga o man e fai luo a lope ele yaise me e ta oto ile atali tangata so e ta umai nga ele yaise fale ele yaise moenga ele yaise I afu ele yaise alunga so a faila tangata tamu tangata fia mulmuli ya Yesu Kristo so ele alu le tangata le e ma so na mana onga ina ia kein mai ese mea amen o mana onga ngau le kua ia mativa tangata e alu e tala ili fina ngalo le atua ia alu mativa awangi ia alu whaapea e alu ina ia maua mai ese mea aua whaapea o ngaluenga le atua e maua ilo ufa le apa e maua ilo ufa ngawhare lua e maua ilo ta avale e kehilea i ufa nua ma faufau ngā le ia le tangata o mana onga na Yesu tangata e alu tala e alu mativa amen alu e leise mea langa ina ufa atonu fo Yesu ona so o e tala me awangi abese ako awangi abese kupe awangi I lua of kingo amen o le fale ako ke ngofo I ngā awa ko ke wai ole fa ata tanga ngā tangata tala a olo kongu a ko le melia ona o le tala no Yesu fa mai Yesu e fai lua a lope o a lope po le fox e fai ona pu e tu waila na fa na we e fa penana fa fanga e le fai ona fa a feina a fai e loa ele a lope e wa le malpu puila na tolo I ona avela ia ko ku lesi pu amen ave ku lesi pu ele tasi se pu ele a lope e fua mo sa ngale mu ona fa na le fanga po le o iko foi ko pu o I fa fana pe e tausi ai ele manulea ia na toloa amen kusala o le meretere no Yesu le ngata o le puipuinga o lo sau le o le fai o maso o por tangata ta tau muli kire sau ia mau tu ai ngia mea e mau tu ai so security o Yesu security amen pe o ye me fonga fa ama ale I ya punga o wal menga le manu le ai lo wole se felan fa na wi o nga ave ko ave la ave si pule ele kasi ele luani pu ele le manu le e fo mo le fe ino la fa na ina ia ise mal pu ele fa pena e fa penga fo I distinga ma ia se I fa nga luenga le o le alu le ia ile tua le alu fa fina ngalo le tua ni se I fa mangwia mai fa ia mawai ia manuia ona I lana whānau ina ia whapena ona mawai me tau se lana whānau ka mai fula ia ole o whanga o man e whai o whanga o man a le atali o tinga te leise me ta o toi o le mang o le o whanga o le mang e haru le mang ma koe fo I mai ele o whea me lele so loi maka wha o le mang o pesu e me ai ele mang e koe o le whewhe koe fo I mai I le me moe ai le ngata fo I lea o e kausia lana whangau I kongo o le ofanga lea po le moenga o manu le ngata iei me ka iei o whanga iei fo I longa moenga e kuwa iona fua e tau se ingalang whangau e iei fo I le mea se la au fo e alu ale mangu e lele lea e koe fo I mai ia moe ai e no ngoi ngai tau mai nga e ile me malo lo ai e ile me mapu ai e fo ile me fa pena ona malu pui ai ile manu lele amen ave ma Yesu o ngara mo me e fiso fa ya e alo war kala inga ko fo I mai po fe pekel fo ngaluenga sa wo ilo fale amen to fe me te alu ia ile o fe au ma ngaluenga ko fo I mai ile me ke mapu ai ngata fo ile o le man pui alo fa fe me ke alu e sa wo le man pui fa na Rama Yesu e leise mea e ta oto ai ai leise mea ta oto ai pe tuu ia ile hao Yesu Kristo. Ia lae tala noa Yesu ia te ia. Au lea tali te ngata i leise mea mo ia pe leise mea tō whaai. O le mele tau mawhai ia Yesu e whaai loa le tangata. O lo walu le fina ngalo o le atua. E leo se mana o ngā whangale ina ia ona ia awane I ilo wha mua I mea le tino. Amen.
awana I avea lo walu ngaluenga le tua por tato wo ta la ile fina ngalo le tua o tato fa mo moenga ina ia maua mai mea e pure apa yo tato tangata o le mana onga o Yesu Keriso kama fai ka koe fa enti na fa mental me awoke o ngai ni tu se lua langa ke lo fai le kas ai ke ika ile kasi langa o istanga te o ka ko wo le ngaluenga ina ia tato ia maua ka ko fangua maua ka ko fale fai ka ko ka avale lele a ole ola nganga fale nganga o tangata o life ia ai o lai ngala amen lai mama I tangata lai mo mia le fesosoani a le mana onga nga Yesu ia ave ia focus a koa le vaai o tangata tala I le atua malana ngaluenga amen nanga a isi kaimi mo fa mo mo tatou ia me tatou te mana o ai le tino ina ia maua mai me tau se tatou fa na maua ai me e fa le le ye lo a inga fa tau lo fa no fa lo fa lo ta vale amen alai ma kwa I al manavore kwa I a inga kwa I fi a ai a tingata lai wa kelele mai kelele le tele mai tele mafatianga te tonu le ainga amen ale mele mana o Yesu fa ngao oi ia fa mativa ina oi ai se isaulo watua e fa manuia ia te oi ole ave a ko lo wola mo le atua e le o se mea fa ale nga amen ole ave o tato wola I le atua o tala tuspa ia fai mai le tala tuspa ia e le o se mea fa alea o ngalo tauti ngā I le atua amen e le fa apea la ke fai aku ina I e le fa apea e le o ngā fale o ta avale o me o manuia o lau whanau no o le mea mana o ai le atua fa mua lo mana onga e ke alu e faile fina ngalo le atua sau le aku e fa manuia oe e kele aku au me fa mai tala tus pa ia e mo isa ili le atua malana mi tonu ona fa upopo ina mai ai le o mea e tele ia te oe o mea uma ia leke ngau ia ilo loto ka ngoi faile fina ngalo le aku au e ke alu ona ia mau ai sau ka vale pe mau ai na tatou fale pe fa atau nu ai tatou man onga e pure apa I faltino ai ka ku fa mo ma ave a toa o tatou te ngata I le atua ona saule o le atua a o enga lue la I le fina ngano o le atua o laita pena me le atua mea ia mo oe amen fa mai Yesu e leise me ku o ia ilo uru me leise me o te ta oto ai a ole atua le te au ona e fa mai ole lalo langi ma me o tumu ai o a Yehova ia a o ka okola I le aise mea o laike kimu ia o laike fia ai o laike fia ingu o lo sila fia e le atua o lo ta pena mai le atua mea ia ai la a ka penga mai la ma au mai le atua mea ia a mai le atua le taui o au ngaluenga e la ikiki me ke mafau inga e la titi mea o nga e ke expectinga I me fai e le atua pe am sao ma moni lo loto I le atua amen ia la ka kele aku ko ba ko ka ko mata o pule ale la ka ko nga ilo ile fe a ole vai aso ni aso ole fai upula e lima se fulu lima iva ma le ona se fulu le fa pe ai Yesu oi e la o ma fa mai le tangata ia Yesu o te fia muli atu o e fa mai Yesu ia e fai luo a lope fai o fai o fanga o manu a ole ate tangata le ise me mo ai a ole mata upura le lima su fai upura le lima su ma le iva ma le ona se fulu o le vala awina Yesu Keriso fa mai Yesu muli mai e tia si pe tato fai tau lima su ma le iva o fetala yatu o ia le tasi ina muli mai ia tia o fai mai o ia le ali ie tu mai ia tia o nei yo walua nei se yo o walu e moa I tanu lo te ma a o fetala Yesu ia te ia tu ia te tu ia pe ia ie o oti e tanu yo la tu tanga oti a o oe
e te alu matalai le malo le atua. Amen. O le mana onga i le 5 ma le 7 5 ma le 8 o le tangata na mana o ia Yesu e fia kamunumudi. O le 5 ma le iwa i le ma le 9 o le tangata na appoint Yesu ke viso. Po le tangata wa wala au sa o ia Yesu ke viso. O nga luenga whaatala e iere ka ngaka e mana o e fia aua ke manga o ke ona wa aia i tūlanga ma malu le ave tangata whaifi au po le tangata e ta ua o le au tālai tangata o le ka ua nge o whaifi au e wa aia le tangata wa aia ku e ave le wha ma malu o tangata e whaifi au o nga kui fo le i e luna loto e maanga ia le whaifi au maanga ia le whaifi au le ngaka e kele anga kupe ia e wha ma malu fo e tangata a alu se ngofoanga e wha ma malu. Amen. Au tangata lea o le tangata nga wala awina i le atu e Yesu ke viso. Amen. E fo le tangata o lae kami solo a e se ale o langa lae o lae. Amen. Ala o wala awina Yesu o leva nga wala awa Yesu lo no langa. Amen. E fa pena tangata lea. Lai ka mula lea nga i ma Yesu e nga i Jerusalem. A fa ma Yesu muli mai e tia. Amen. Ki reo le wala awina a appoint lo ka kawe Yesu tu ume uma aya nga i lo tato wolo. Amen. A wala awina lolo so i fuamolo wolo i nga luenga le tu ku ume uma ai fai li fina nga lo le tu. Amen. Langa le fai mai i ele i fili e te ngata le Yesu au Yesu nga ia wala awina. Amen. E ese mai male 5 suma 7 ma 5 suma valo te ngata lea na wala au sa o ia Yesu. Afa mai le tali te ngata lea. Tu mai ya. Se ia umwa i alwe. Se ia umwa i tanu i lo tama. Ona usawa i leo mulmul mai. Afa mai Yesu. Ku ue pea e uoti. E tanu i o lato. Te ngata oti. Amen. O le mele famai kali o le tali te ngata nga wala awinga Yesu. Ua fai aku Yesu sau roa, sau whainga luenga. Ke le whainga tātou ua fai mai Yesu. Ua le wanga wala awina i tātou. Alai kako ki ngofu ngofoa. Amen. Tātou te le la ngona ina le wala awina. Nai fai aku ia, ka penga i oe. E iai, e te ngata e whea koe. Ka penga la sale o lo. La wata tofi e whai au whamai. Ka penga i la sale, la wai lo whai au. O lona, o te ngata lea, mo lea sa e whamai. Pasta e ape kua o le sea sale. Wakango ti leilo na wala awina. Po o la wakango pe wa te i lo na wala awina. Amen. Aina te leilo inga, ina ua fai mai le fai au. O le mea le fai mai le fai au, o le mea na te iloa mai le atua, e yake oe pe ke whakau waa, pe te titi, pe te vai. A o loo yaisi vaenga i titi, o loo manga o le atua e whao ngā ilo fufonga. E moli e fe a. Amen. O le mela le tupu te ngata lea. E val awina Yesu ke viso a fe melang kala se ia umwai tanu i lo tima. Ono o foi mai elea. O le vai inga o te ngata lea. Ua faila na fifilinga e wha mua ai o na mae o ia filifili. E wha mua o ia ai muli Yesu. Wha mai upu mai se ia umuai. Amen. Lau kango wha mua ia se ia umuai tanu i lo tama. Ua mua manga oi whai se ua ia kango wha mua le mele manga o ia. Ai ku ule te ngata na olo o ia wala awina o ia. Amen. Ia kako malama le lei. Wha mai le tala tu sipa ia. O se wha asili ia te ia. Le muli mai. Ai ile o le wha asili ia te ia. Ai titi ia te ia. Mai e lea o ngā lea. Lea ngā ia. Ile malo o lea tua. O le mana onga o lea kua. O lea le mere wala o lo wala awina. Ia e loa. Ia e wha mua.
le atua. Famai e whaamua le atua i o wala uma. Famai ia e tuina atu i le atua o la uma o na whaatonu mtala tawhita. Ia na whaatonu mai le i ova o wala. Wow me whai. Kango e kuu i le kua ala ukamalea. E whai aku Yesu. Sau e mulu mai. Ai whai mailan upu. Se i o umwa i tanu i lo tamaa. Uaia kango, uaia tamawhai, e whaalonga lua Yesu, ai whaamua mele mangao iai, telefo i nā tātou, amen. Wawala awina i tātou, alai ka koki e mga ngofongofua, ma tātou mana nao, e whaamua o ka ko mga onga, se i umanga whaile melea, se i umanga whaile melea, se i umanga whaile melea, ia onga ulakurola ia e whaile melea ki whina ngalo iai, amen. Ne va ai mai se yo mua ai alu e tano lo tama. Ole mele ole mana onga ole usolea. Ole tu maleanga a Israel. A Utah ia. Ole tama ole atali matua pole firstborn. Ola oia na te tanuina lon tama. Amen. Ai fo ila le tu maleanga fa Israelu. E tanu wai le tama. A fai woti lon tama. E tanu lai ni masina e se fulu i le sifunu male lua. A o ola le teimi wai loa ai wa pala umale tino le tama. Wa toyo ivi. O na alu leo le atali. Ua fape na o na hao mai ivi o le tama. Ma tuu tutono le pusa. Ia make wai e ai fo ila le a o ese mai i le tanu masani e ave a tanu tu o yala ai ai fo ila le si tunga maleanga le nu ule o Utah ia choose e tanu ele te ngata mo le fulu le fulu tulu lua masina yo ole ata leila na te faia le ngaluenga lea ole a wino ivi o lantama ma ku o ko ngol pusa a le atali matua la o lana ngaluenga o le tanu o lontama. Amen. Lea lae mo mua ila ukama lea lona mana onga se i tanu longa kali o lea lontama o lea le mele kulai mai fa mua tu manganu. Amen. O fa mua lona vala awina i tonu lona ainga. Ele fa pe lea nga. Amen. Ele nga. A o lau first priority pe avala awina oe le tua. Fa mua le tua malona fina ngalo. O meo se fa sili ya tau fa silina o se fa a. Meo se musu ya tau pe ino ya tau kele a o se fa mua. E fa mua ina ia. Amen. Mea ngā like ta tala noa ia. Leo fa mua la ukama lea le ngata o tutono lo ngā inga o lona o le tu manga fa yuta ia. O langa ona tiute fa le tau le lea po le fa ulu matua o le tano le tama le ua e fa moina ai tuu le vala awina o vala awina ai ia Yesu Kristo. Amen. Fa mero le tali Yesu Kristo mai ina tu pe ia woti e tanu yo la tu tangata oti a oe e te alu mata la i atu le malo le tu fa mai tu pea ia ie woti. E tanu yo la tau tangata oti. Amen. O le tala noa Yesu ua tali i le mana onga o le usolea. Fai mai. Se ia u faye mua le tu maleanga po o tiute wha le tau le lea. Wha ale uru matua. Amen. O le ngata o le tanuina o lontama. Pe amaliu. Ma le awino ivi o lontama. Pe a fai. E fa ngale si tu nga maleanga fa Israelu o le tanu i tutonu o le se fulu male lua masina o nga mai le tu le tonu le pusa fa pito nga mo ivi o tenga tauti. Amen. Ai fa mai le kala Yesu tu ai pea ia ye woti e tanu yo la tau tenga tauti o lo tana no Yesu yoti e lua o tangata lai ka kongo la ainga anga ye a to tu se fa mtalanga o fa pe Yesu anga ya istanga to lo ainga
Ngai eis tangata lai la ko kele kalia inga Yesu. Lai eis kangaka lai le e fia muli mai atia. Lai eis kangaka lai o tele iwala awina. Maula tau talia o le la ko kiuke ngā ma la ko ngaluenga ngā o ifo e tanu le tangata oti. O ifo e kangu kangaka ngā o la ko ngaluenga o e fai le menga ke manga o e fai. Amen. Ku ue pele au fai tu faa o ku ue pele au ia ila ko nga e fie tu manga anga nu tu manga e o e fai la ia fai me na a oe le o val a wai sau oe e fai e ta la e le malo le tua. Amen. Lai tale noa i le oti fa le tino o le oti fa le tino ma le oti fa le anganga. O le oti fa le anganga o lo le o le tangata lea na te le italia ina Yesu e fai mali i ma faola i lona holanga. I la konga la ko kele i loa ina le faola tanga o i la konga la ko kele i loa inga le mea tau o le malo le atua. Famaila yo nga yei kangaka nga la yei tangata nga la ko kele i loa inga le mea ka o le malo le atua the kingdom of God. Kangaka nga o le lako responsibility po le lako nga luenga nga o le tanu o le tinoti. Amen. The dead body. Kangaka le woki. E o ifo kangaka lae e oti faale anganga lako kele iloa inga le malo le atua o le lako mea ngai fai o le tanu o le tangata lea. A o oe sau e ta lai le malo le atua. Le ale mele kau wha mamala ma Yesu Kiriso. O e lea ua e loa le malo le atua. O e lea ua e loa le whaaolatanga. O e lea ua e loa na maliu Yesu e whai mali i ma whaola mo oe. Ka kia mea ngā a whai wa wala awina oe le atua. O le where mea wa aponta i oe Yesu e ke alo i ai. Whaamua. Amen. Whaamua le atua. Mai whaamua le atua. Whaamua le atua yo wala umalawa. Amen. Me o se whaasiri longa le tale noa i le whai upule le kalangoa i kai au. Le tangata fo i lea wha mai o ki whia murumuri wha mai se i o walu momo ki wha maa vai lo ilo ka mama lo ki ngama lo a inga o sawa i lo le wha mai le o kama wha mai Yesu me o se whaasiri longa ta mama lo tina ai titi atia mai ele ma ele au ngā o ia ngā i le maa lo le tu. Amen. Ia vi ia le tu. Na se fe au mo o le fia fine. Na se fe au mo o fea ngai e lau wha momo. Oe lea ua wala awina. Oe lea ua whaongaina. Oe lea ua whapenana e taliaina Yesu e whai maali ima. Aolo o wha lave lave a tu manga. Amen. E kei loa o le loku le waka. E kei loa o le sauninga o fea o mea ia ki wha momoina. O lo walu e avelevi inga o le atua peke ngofo se ia whai se umu. E ai e lo kom ele e fai e se fa se me e fa pena ona se me tupu tonu lo ai o fea o mea ia e fa momua e le fa pe e fa ale a ngaina ainga o fa lave lave matu manga e le fa pe o te tala no atu ia te oila fia fine pe fa pe o te fa ale a ngaina no e taua me uma a o lau filinga ma le me te wha momoina o le mea ngā leta oto a ia whionga pa ia le atua. Whama Yesu e lea o ngā oe. E lea o ngā pe a whai tātou te wha momoina tū maanga. Tū maanga nu u leanga tū maanga nu u lea tala noa ia il tusi lea o leo tata lii na te tanu i lon ta maa. O le atali na te wha mau popo hivi o lon tama. O tū ngā maanga wha ayutaia. Amen. Me ngā ringa manga o rika mai kiki lea, leanga o nko whinga ia, o na tiute ia, o le kangu o lon tama. Ma pe wha mau popo fo, a ewa ai, a whai o le tūma le anga lea, o le tanu i ranga e lua ko i ngā
whaatinonga o le tanu hina po o te ngata iute ia. Le ngata le tanu pe o kangungo kakangaka. Ia iei fo ila le tunga ma le anga e tanu i tutonu o le se fulu masina ona toi wha mau popore o iwi. Amen. A faila o le umi lea na fetala Yesu sau e alu e ta la ile fina ngalo le atua ala se umi e tile iei. O le fe au ma le ngaluenga le atua. O le vala awina oe ma le vala awina e le mawhai ona tile inga eskangaka. E le mawhai ona e wha toso ina pe te wha whaianga ina. Wo o le kaime e wha pena na masau ai ma wha pena ona tele vave ai le tala ina o le mahalo le atua. A o le wha moe o le mere wha mai Yesu. A o oe e te alu ma tā la i atu le mahalo o le atua. O le mana onga le nā mō so si tangata ua wala awina. Tātou te o e tā la i le mahalo le atua. Le ale mahalo le atua. Amen. O le vesili nā le ale mahalo le atua. Whamai o le mahalo e le sao kwa ias tangata i aise ila po se pona. O le ale ila po le pona, o le angasala. O le tangata i aise mea le anga. O le tangata e whapena ona ola palapala. Ola le matau. Le aiso na whaatua tuanga i le atua. A o le ngā luenga lea le tangata wa vala awina e tahala i le fina ngalo le atua ia te ila tauia se ia maua mai ni anganga ia. Se ia au mai tangata ia. Tangata oti whale anganga ia. Se ia atoi au mai ko kongo le malo le atua. E ka pēnā ona lato maua pe lako ke enjoina le leo le atua ma le taulanga na whaia Yesu ke wiso. Na maliu ai lunga satau e whaamangalo ina ia nga sala o ila ia ma pona ia e le o mawhai ai ona tātou wo o le malo lea ai a whai wa tātou tari tonu ina ua tātou tala ina le fina ngalo o le atua ma langona e te ngata le whaamaoni o le atua i lono o lama. Yo ila la whapena ona tātou toe maua ai le no fuanga lea. Pe tātou te toi enta ai le mea le ka o la holy of holy. O le mea pa i o le mea fio ai le atua le ngai le pesele na pena ona tātou amatai. Ua maua le awa noa e te ulu fale ai i le mea pa i o pa i. O i ngā le mana o le atua tātou tino nofua. Ia whapa ia ina oe, ia whapa ia ina. Ai ala na whapa ia ina te ngata lea ona ua moni ma tonu lautala inga. Tātou ma i lātou lo whapena ona whao ngāe le atua e tā lai ai le ngata o le tātou tā lai atu o le upu a o whaatinonga foi e ala i le amio mamā ia ma le ola pa ia. O ata ia e whapena na tō sina ai le loto le tangata ina ia maua le malo le atua. O le malo le atua e le whaakua inga e le whaatoso ina ono so mana onga. O le malo le atua e le whaamua ina lo mana onga po o tiute ma o whaiva i te tono o lo ai. O le malo le atua o le taimi ai val awina ai i tātou o le taimi fo i nā tātou te tutu ai ma whaia le fina ngalo le atua. Ia whamanua mai le atua le nea fiafi. Anga le atu o le atua i atu o e pai atu fo i le atua o le alau whiwhiringa la fo i le mea uwha pēnā a whai o te ngata ua e loa ua e talia ina Yesu e whai maari in whao. A whai o oe wa e si le fia ina o te ngata ua wala au ina e tala ina le fina ngalo le atua. So whawhikai le atua. Amen. Ai aua ni o tātou whaamumua. A whai o tātou maua le avanoa le. So o le mana onga i tātou whaamumua le atua ma le tala inga ua wala au ina ai tātou. Ma le wala au ina ua wala au ina ai tātou. Ai muriai. Whamaira o kamaria se i o umwai. A o mea ia e te tau o na tātou muai
mua i pe first of all mua first priority le ta la i o le fina ngalo le atua mafai le fina ngalo le atua muli ai pe lastly fai le me ke mga o fatau nu wai me ia o le upside muli ane na a o me fa mua le atua fa mua le vala awina o vala awina ai i tatou ia anga le mai o anga pa ia tu pa ifo i roto mo fina ngalo i la tau fa pena o na nga ia tuari nei fi au mai matou langona ina fo i le vala awina o vala awina i matou o a fo ni me o matou fa mo moina lai fa mo muri o eta mama tu talo fa mangalo ai e matou langona yo matou loto le tau o le vala awina o vala awina yo matou tangata anga le atu se o fa alongo mai pa ia tu fo i oile tua ia te la tau o lo fa pena ona fa ngaina ne upenga te fa ilangi el Global Kingdom TV male ola fo tu no e fai mang pa anga fa long ia fa manuia fo ia te la tau o te ina fa tonu le ngata fo ilea o la tau o fa pena na folfola ina o fiang pa ia e matu langona ina me fa mo o e tama mangalo matu se mo matu le anga pa oanga pa ia yo matu loto amen amen ia via le tua fa iwana tatu poklame ne fiafi ia ngalia tu le tua toengo ne fiafi le ngata foi le po ia la foi stime o lo fa pena on ai ai i te tonu le nu po le atu nu fo i lo e fa pena na fa no mai ai ia ngalia tu le tua pa ia tu le pa ia le tua tatu felo ia ta au te masani ono le i tu lai ono Samoa i le tu lai fitu mo lia tu ai mo oe fa awino tatu poklame nei o le Yesu le fa malolonga fa to fa sai fua na ona ta mai ava vi ia le tua to fa